thlir tu le ngai thatu te chibai ule kumsum ni le pasari don nei tu ni na ne na kan lo enkol to Lêngpui Airport the Airport Authority of India emo Indian Air Force kota da tumna a omin cha ti pol le chatilo pol kan katnuk zela he hian chatna le chatlo na lai anei ti alantir kan ti thei ome Lêngpui Airport soini khwa hian state sum le pai central na mai ti thu hi aritel zia meya February ni li sang ni le som ni pali dai to a zalen news in tarlan dan hi lo en ila thlatina sum central chorwalin cheng noi li sangkha zakwa somthum le pathum ani a thlatina sum laklu chorwalin cheng noi za somruk le pasari singriat sangkwa sompani le poisa pathum ni in thlatina hle phi chorwalin cheng noi za somruk le pathum singriat sangsari sompakwa le poisa pathum ani heta alandana chuan sum le pai senral na hanti turchi chuni in alang lova thlatina noi za le somruk pathum chuang dor hlep kan la mu ti na ani chu ole kan soizel ma in Lêngpui Airport lo pian chhuah dan ngaihnawm tak hi ilo ngai thlamha sapotang u Lêngpui Airport lo pian chhuah dan wing commander jelal mingliana kaziakina atumber chu Lêngpui khobula airport kan nei chhun hi engtin nge alo omve mai theina chan le alo pian chhuah dan dik tak mi puiten kan shat atana tarlan ani kumsang khazakwa somra le pasari kumtira assembly election zo nu lok khan MNF ministry allowdinga Indian Air Force a thlo theina khalin kumsom ni le pani zet kalo omve to ti ashat awangin chief minister pulaldenga khan min kova Mizorama airfield puitling nei achul zia le angai poimo zia asoya airfield siam mei theina tur om anga ngai munli thanlok aneya pakhatna a swang hun tlang dung walung thubul lungleng komzol le Lêngpui nangma puitur idu zong mi te thlangin heng mun te hi arang thei ang berin lo en fia ula achul angin abul hnai khwa ami te le amun ma shedeu te ronin arang thei ang berin report min pe ang che achul ani chuan ka mingin helicopter po imang mai don nia ati a office chu ka chhuah santa ani Mizoram airfield thar tour survey na lama chakzo ka malak ani theina Mizoram sarkar chuan general administration department noya aviation department adina he aviation department abika enkol tur hian ex officio additional secretary aviation post asiam ngal boka ex officio additional secretary civil aviation GAD noya mo phurna tel ngal turin march ni som pali sangkha chakwa somra le pariat khan min appointa airfield survey chungchanga official file reng chu additional secretary atangin direct in chief secretary alawlu tura order chwa ani ngal bok suang hwan tlang dung lungleng khobula tlang dung pakhatte lunglei puk puile komzol tele Lêngpui tuna airport omtak na le apia chia par ching tlang thlengin ka enkwal takngala hengmun kan enkwal na a hian pu khovel thanga information department ami le engineer pu wanlal tuanga ne tenen chhuakin report chief minister hena thelu ani rin kan kai lo viau ani ang political party pakhat phei chon press release siamin khovel mun tam taka kong an lo siam china kong kalna tur survey tur han driver an tir ngai lo engwange thlona chumhun survey turin pilot thlona driver an ter ti in an social na sa hle ani chutiang social na kara po chuan pulaldenga khan thlona chumhun zoramin anei hi mason na kong khat ani ti asiat chian em awangin central sarkara chaktakin anor zui zela chu wang chuan Mizoramin airport anei thei ngei na tura soihona Union Civil Aviation Minister Roma meeting nei anita a heta hian Union Civil Aviation Minister baka Civil Aviation Secretary Joint Secretary Patni le Dr. Pakhat le National Airport Authority Chairman Air Marshal CKS Rajele Air Commander Mr. Amrithaligam Member Planning and Engineering Antelbok ani chu soihona a chuan Joint Secretary Mr. Sen chuan Mizorama Airport siam hlotling tur hian sumle pai hau tak tur zia asoiba ka hlokna a omlo tur thu asoya pulaldenga le Mr. Sen Joint Secretary in channa
itar lang lok te ang Mr. Sen Joint Secretary Ministry of Civil Aviation in thu asoi zo nu a chhut vele pulalde nga ading chuak vata athin arim ema ama chi athu soi tu Mr. Sen chu kut zung chal ding lama kokin loading le te Mr. Joint Secretary ithu soi ngai kha han soi le sham te ati a Mr. Sen chu allowing chuak le a kapu atoi zongin han soi tamaila Lengpui Bula Airport siam hlotling tur hian atira sum le pai ngai za cheng vai bel che somria chuang ani a thlatina sen bel le tur hi cheng noi tam tak ani boklain sum alak lu tur zong ne na hante khinin he airport saktumarwa manna hi commercially chuan available lo ani ti kasoi mai ani ati a athule ta a chu vele pulalde nga chuan mai sen cheu le thinrim lutuka khur deuh chungin zona azot ta a am I today speaking to a bunch of investors or bankers, or am I speaking to the representatives of the government of India? While you are talking about commercial viability, I am talking about the development of a newborn state called Mizoram. Obviously, there is no point in indulging in any further discussion. Only when you are prepared to discuss about development of a backward state, then only then will I come back for further discussion. Di in voinia hian sumle pai peipung chin tu le sumdong bankers hau ma a nge thu kasoya India sarkar ai o ma a nangin sumdon na ahlok na tur tin zone rana thu isoi lain ke chuan Mizoram state tharlo piang tur dom kan na tur zokin ani kasoi ni sumdon na ata na hlok na ngai to zong soi ho tur chuan kan telve arem lawani chu Mizoram state nufual dom kan na tur hoi zonga ngai to na in man huna chau hemi chungchang soi ho tur hian kalau kalang asoi zo vele pulalde nga chuan a briefcase ala a room atangin a chuak nga la azui tu ke ni hau chuan manmo phelengin kan zui chuak ve ta a thui kan kalma in official pani pathumin anron chuak nga la kirle sham tura theito pa an bai nu a kan zui lut vele ta ani he in biak na hi kumsang khazakwa somrat le pariat chunulama civil aviation minister office chunga thil thleng ani a keipo pulalde nga choi om tu te zinga hian katelve a airport thar sakna lama hmala tu tur National Airport Authority abikin chairman air marshal CKS Rajele director of airdoms Mr Premnath te achul angador chauzel ani a preliminary survey report te National Airport Authority a thelu ani baka soipui chin ani ama ero to National Airport Authority team survey nei tura kan ngen chin na chu alotling hlei theilawa Mr Biswas superintending engineer National Airport Authority le Mr Daswani te anron tira Lengpui Bula Airport saktum na mun te po chipchiar taka enpui anni a ama ero chu thutop nei theidin hmuna ding anni lo awangin an report an submit mai ba ka harsan na kan to chin shang te pulalde nga hne na thlen le ani hnuwa ama pulalde nga ngei chu kumsang khazakwa somra le pariat top don lam khan Delhi a zinthla in Union Civil Aviation Minister chuan ama thei angbara National Airport Authority survey team rontir atiama chuti chungpo in survey team in aizol an ron thlo chia chu kumsang khazakwa le somkwa top lama ani National Authority Survey Team Joint Secretary Civil Aviation in Ron Hovin Air Commodore Amrit Talangam Member Planning and Engineering le Director Pathum Anlau Kala Anlau Thlenni hi cholni ani awangin chuti laya Mizoram Chief Secretary Pu F Panu na Bangla a anlut ngala Chief Secretary ina order min pek angin ani lala hian Lengpui Airport mun tur chu enpui ngal ani a kalkongte a chat lo awang le wa fai lo ani awangin andu ang tokin amun ma kan hmuchiang theilawa he survey in ra achwa chu Mizoram sarkar Lengpui Bula Airport saktuma ra manna siam hi athei ani ti National Airport Authority in aron thonta he feasibility report National Airport Authority in abwat se hi Government of India achanga Lengpui Airport sakna tura document nen pom ani ti ansha tirvoi khatna ani National Airport Authority feasibility report a omnu hian
malak zel na tur detail survey ti tur hian eng organization nge kan man thei anga kan man thei zinga hian enge thaberang ti te enfia angaya kumsang khazakwa som kwale pakhat achang khan aviation department hi ke enkol zui tak lo awangin detail takin malak chhauzel dan ka shat pui talo ani engpo ni se malak channa lo omto hi kan ram shwai tu lo in thlak chhauzel kara po bo zui zel ani in vo innia atak lo changta le ruam man na siam hi athei ani ti National Airport Authority in alo puitlin ta hi alom om tak chet zeta hei hian kan ram try tu te puitlin sia atilang chiang hle in kasha development tana thil thar National Highway ani emo airport ani emo World Bank Road ani emo Hydel project emo a enga pu lo ni ta se thil thar ama alo om ngai lo lo pian chhuah tir tur hian apoimo ber chu atir te a idea vision tho tu le hma la tu te anni thin lengpui bula airport mun hi thlona chum mun atan ruam man na siama lo en to thin kumsang khat zakwa somra le pasari malam hian an om to ti kalo sheve zau zau to a ama ero chu sarkar record ka mu ve china chuan kumsang khat zakwa somra le pasari pulal dengan en tura min ti kum malam hian ma lo la to thin an om ani ti official record a engma a omlo India ram mun shang shang le khovel mun shang shang a po engtin nge mo an lo ti ve thin reng le Kolkata airport kum kha le chen damdam airport ti a ko ani china Delhi airport hi Palam airport ti avwa ani china hun local zela hian ram try to le mirau pui te minga thlakin damdam airport chu Netaji Subhash International Airport ti a thlak ani a airport bula khwa damdam village ami ten emo Palm village ami ten emo an soisel kan shelau USA po space program atana an mun pui ber chu Cape Caravel ming apuchina tuna ero chuan an president pakhat ming choin Cape Kennedy ti a thlak ani bok Lengpui Airport hi Laldenga Airport ti a thlak hi a chadle chadlo thu ka soi phak ani lawa ama ero chu kan ram shwai tu ten mimal minga thlak an tuma ani chuan pulaldenga kha aterte achanga ideal vision tho tu nei tu le ma la chan tu ani awangin a om hlia hle in ka sha a midang han in rol ve te chiam na chi po ni in alang lo ti in ziak ani